ورا من جانا مباشرا شوقي للخير لبشري الياسمي إليا طهري المصطفى من مندوري أطهر المنطهر يزداد شوقي كل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجبر أحوالنا وأحوال جميع المسلمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. وبعد أيها الإخوة المسلمة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شرح الله صدورنا بمحبة خير مولود ولد في البشر محمد البشير النذير صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. آمين يا رب العالمين. السلام سيدنا محمد مندون أم تغيين ستك على فيك أبو شيطان دعاني تورما angani ndine wala da sanumai amba zizala ni alafama toy kadugo kay angara mako nyumay ashar ala hakim muhammad al mustafa sallallahu alaihi wasallam kanyini setika ala fe kishinde ma chama be setika ala mi ve ala ko kay angara mako nyuma ka dayorola alkraba nyana ma amba nyin alafama fe allah subhanahu wa ta'ala kanya alkrabama ni ndine wala da sanumayna amba zizini setika ala tokoy ka barka ñini allah subhanahu wa ta'ala fe angani mbara sanmayna dakurnya flame mina boanda ka fo alkaraba mandewñe alaka barka do aywa pumakayna abara famu ñuma ana kecco ñuma ala ko noko ya ana mbal aslama bele jele ka kishine ma chama ñini setigi ala fe ka kekra mako ñuma ka dayorola o ko fe ka duko kere alkaraba je ñon zanamo ñe ngana monu ñe sedna muhudu demen ndine njiri turlila o ka juruba na faka tanza ami ala fama deli kishini ma chama be ala fa ala ko ke o kelngele na ko dayorola ka sey ka duko kere sedna muhudu sodunga sanamo ñe alkaraba ma bona jen so sugi na fa ya sodunga sanamo kalifama alquran na supmana no ka sanunya ye wala ñe ala fama fa kishini ma chama be ala fa ala ko ke sedna muhudu so ma sanamo nga o kofe am islamo kere ni alsalame ful barkale alhamdulillahi rabbil alamin am ala foka ala tanuka ala barkada assalamu anni so kadi ala sona ka anis sawati barkale do jira mimi wele ko shahru mawlidin nabiyyi sallallahu alayhi wasallam alkraba bangni kalo ala sona kanyina da jira na chuko minambe ala fama deli samara be ala fama bolo ya rabbi ala ko fara anjika munun tara ni alama nyina ndake olu nyana ko ya rabbi ala kahine aslama shu bela jelela ala ko kaka ala ya kama ala ko kacibana sodunga sanma barika anyi sigi ndayele kadda wati rek kerkerelika kadda sigi rofana la halayaka ay sigi dayele bi da'watin ma'thura ni duko kerkereluni ami ala fama deli ala kaka ala ya kama ala kan dusukun ko ka sanango ka bojje kanun nokola ni sedna muhadu dembarkale min bangina ka ben ayoni kalo tle tan flama allah subhanahu wa ta'ala ya ka jonga sanma min kerekere bashiran wa nadhira ka ke aywa niso jabay kana ka jongne aljina kibaru yi ka ke lasrani bay aka jongne ni januma kibaru yi alaka aljina nako ya nena aw belejele alaka ngi ci januma ma salawatullahi wa salamuhu alayhi amin abi ala fama deli kishine ma tama be ala fa ala ko kesse na muhammadu ka dairallah wa alamu hadani allah wa iyyakum assalamu sirnam hudu mandem
no kuma nyibla kuma temena ne ala fama deli ala kanana o bala jele kana kambla sira nyumanga mba fa akado annani bi fadli al khaliq subhanahu wa ta'ala aslamu ala fama ka samandiya kono adenge anabarik abalmake garbo kay abdullah kunta jalastu lakum hadhihi al-layla fi jalsa khassa anzigra yeb shina siki kerengarelena kadam munga wala da kerengarele mbambulo aywa asikila wal kalamu fiha ala yakra al mawlid an-nabawi al-sharif bishina siki wala da anya kerekere ka jo mawludu kofalika Allah subhanahu wa ta'ala ye alkarba kerekere ka dave wundigi ay domin kerekere ko ka senam hu tola doye kanan jin so sikina mashhuru yamin bayna mu'adham al-ulama don ba fama ni nyonje o de ko bena shahru rabi' al-awwal tiltan flana do maka benda ndoma wala o sewo se al-salamu ma assalamu bi nyo hakili jingi senam hu ka banginina ko do kumbe ni soja ani bunye ani karamay barsabu ala senam hu kerekere ka hera bela sanandai ay senam hu kerekere ka mondo ala ka da manduma sonfe do alama sonfe mi nywana di davema ama nywana yera da anywana ta alaka dalla wala aka kan anga fa ala fama makwani ci wala al ihtifal bil mawlid an-nabawi al-sharif shukran lillahi azza wa jal kan mawludun mbe ni sojay kap mbe ni bunyin karama ki seko beke aywa mawludun nyene jakkelila obi wele ko setigi ala afuli ka wala nyuma do ka barkada ay minge anye ka jira la kwa nyayi an saka ala fama sara ngambe ala barkada aka nyumo nano kara ala ba jidi am ala fama barkada aka nema barkal wana no kara ala bi nema non jidi bisigi ka kerekere ka walada jo mawludu kufalika akun ya anve li qurbi tilka nafaha al kabira fina ala son fe kerekere min kerekere senam hunna mandewni akeraka beddo mimma adongu be surunyana ana وهو اليوم الذي نور الله عز وجل على عرض به ويدودي دومين على يدوم كل نور يعني أي كدوم كل سجبا وكركر نبوني عن كرامة كبين أيوة أدوما وجعله بركة موروثة في أمته إلى أن يرث الله العرض ومن عليها أيادوك بركة دنيا لكرم من دي بركة من نبي تشينتا بركة من نبوني بكركوريا لكرم من دي فعلك تا دوم كل ني أسجبا وتشينتا wala mamunu nyo famu ya ko kumbe ni bunya an karama ni sojayi alhamdulillah rabbil alamin ambe ala fo ko ka ala tanu ka ala barkada ala min sona ka anyi aywa o jama kullu sanmana nafa'ani allah wa iyyakum bi barakati hadha ash-shahr al-mubarak al-mu'azzam assalamu alaykum hon mandemu ami dugo ke dugo jabi kalo dayele la ngalo abbe ni sojayi abbe barkaye ni senam hor horomaye opma ba jiginya alala kun kalo mbe dugo jabi watu ye jango ni wati min kerkere ko kesse nam hudu ko foni wati opma o wati seconde ya nola am ala fama deli nanga hami kerengere luni wala salamu sedam hudu mande mbe dugo ke nyere ka dugo ke ayru ye mbe ala deli ngalo yin ala kan nafa ni abarkai ala barka min kerengere ngalo na sedam hudu mande unye ala ka an yoro ye o barakala الله ولي ذلك والقادر عليه على فما يؤتيه وعلى فما بسؤولا مولودك نغا نبتوكا فاي akadne ko sebe ka istidlalu ke nanga ulama udalane mawluduk nga larabu ka dono bo yop ma chama wo min sigere naya almami nawawi yami vo mawludula ibn al-hajar al-asqalani aymi vo mawludula ibn al-hajar al-haytami aymi vo mawludula ulama wa arabu amma chama نولوكا أيوة بيكي دالني لقالي أيها فهذا هو الأوان واتي السرسة أنا توكا أنيرو فو داكونا بما فرافنا نغنو ولما أراسو كنا منو بامبولو فرافنا يا نو أولو فيني دونو يسلامي كنا ولو أنا كنا توكا ولو داكونا بما كاكا إسدلالو جو منو نتارا ألما أني منو بامبولو بالو لا كجيرا لما باولا كو دينة الاربويا farafun gumbe ya munun gulo fine do nu yalla rabu kan fo larabu kuna bisira kuna wala angar mako ala allama ash-shaykh mahmud al-mustafa wa gay hafizahullah demba wa ka waratul ilmi
الشيخ محمد المصطفى وجه دمبا وجه كا أيوة مدرسة مديرو أنغرا موغا شيخنا أيوة دمبا وجه أكمنا مولودو كو كنغا كاللغالي كبين واتيما على يا شيري نوني أنفاوية أنغرا موغودو منو نانغا كنغا ودافونا كما لغالي كاجرا جيمانا كو ulama ube farafuna munu ndakona kuma bisaka istidlalu ka islamiyya maidanuna yurab bela jelela kuma bela wati bela يقول العلامة الشيخنا محمد المصطفى وجه جزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا شيخنا وجه بمنا مولودكو كنغا أكو فذكرى أكو فنبي ويلكو مولودو نينجا كلي كانيو هكلي جيني الكرب صلى الله عليه وسلم بانغني دو بنينا كفرصة همينة نستحضر فيها مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كفنبي ويلي أيوة مولودو نينجا كلي كواتي بلي بلي دو wati min namba kere kere kaka alkira sallallahu alaihi wasallam bangini wala da dili dunye alkira mande ka se ka don alkira baka bangini yere kere chogo di samandiya juma mbala alay kere kere li juma nge alkira bay ka ke amando ni alkira bangini ye o barka soro li sababu alkira mande fe wa siratahu al-atira anyi domi kere kere kaka alkira salsama ka aywa sira no ya ka nyinamaya ولا حلاو اللغل اللي أمندوني وأخلاقه الكريمة أن ألقى سسمة جوكو سلمو جوكو بلي وقولوا لغل الدون والشمائله المباركة أن الله سبحانه وتعالى في سمان دي منون كركر كومنون سيدنا مهدوي دومي كركر لا أيوة ودو توالا ودبي ويلي كم مولود دو وما جاء به من الهدى والرحمة للناس أجمعين أن ولا كركر لهم منو من يفعل كسيدنا محمد أننا كنامي كب ألفا يورو أننا هنامي كب ستي على يورو أيوة بن هذا ما دي بي من لدن آدم إلى نفس السوري كمن آدم عليه السلام تللا فكتا سيد وكل ده بملك كلمة على كربة تري كره هناي آدم دي بلجلما أيوة أولا ده كركرلون أمبولو نيفو أيوة مولودولا أكو إنها مناسبة لنتذكر حياة النبي صلى الله عليه وسلم كم مولودو ينينا جدي الكرام من دي يدين تسرى كرمو يدين فامو يدين لسلي تكوي ها جانغو أنا نيو هكلي جيني سيدنا مهدو كنينا ما يلا كنينا ما يبركالي كتشوكو كو ولا داو دي نيوما ونجدد محبتنا له كانا كانو كروكريا سيدنا مهدو كاجرا سيدنا مهدو دابا مانا كوانبه سيدنا مهدو في كاكي سيدنا مهدو في نيل أيوة لحليوي ne kuma kan nya sharia nya dai munun daka ma ode wele ko mawdu nya na jakeli hatta takuna mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam zahira fi aqwalina wa a'malina wa sulukina fo sedam hodo kanu fo kata bangi anda kono kuma bela wa a'malina ka bangi anga barak kebulo bela wa sulukina anga tamasira kata ala famama fo sedam hodo ka bangi o bela jelela fa kanu ka bangi o bela قال تعالى في محكم التنزيل وكلي الكرام مندي في وواجب دي الكرام مندي كدم مونغا الله سبحانه وتعالى بمنا الكرام مندي في القرآن النسول فسدام هنما في مندوني كون على كوتي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الله سبحانه وتعالى يا واجب أوكا أكا الكرام بلدك تشوكو نيومانا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر نغم ماما mami na dama la ko alabi wal yawm al akhirah adama la harakola ko la har sanga be sira la ko abina wa zakara allah kathira atigi ala fama kusma ya kachaya na danan ko na aya kelema senam hunu mande manga wati tofiu faka soro ubeka wala daw de sigi wa awati la ubeka senam hunu ko fa mande winyi jango mande nga saka wala da soro senam hunu lo balla de ni minyi وكان ينما يفهم بلا في جميع حركاتهم وسكناتهم وكلما لما بلا عنو كسكي ب مامي حكلي سرو يدون دي شيسو دافا كي بي دوسي نام هون دونجو كولا ني كينيزي ني بي بوي شيسو دافا بي بوسي نام هون بوتو كولا ني كينيزي ني بي دوم سيري كونا بي دوسي نام هون دونجو كولا ني كينيزي ني بي بوي بي بوني نومازي تسي نام هون بوتو كولا ني بي دايشي دلاكا بي دا تشوكولا ني بي بولي كي سيغي اولي تشوكولا ني بي كافونيا كني فرومسي باك سي نام هون كا كيتشوكولا سي نام هون دي سنة من جيرا كو ففنغا كي اكو كوا كيتشوكو نماي مي كو على فاما كو بركا ودي باكيتي idumini ke choko ijimi choko iyela ntola ka bolma feka ijingi tola
ika jela bo bara fitini na baba ni ya bebla senna muhammad ko man mine kono ikal ayu labin o hakala ikal limaniya bi dan hakadela ikal nyina ma barka bi dan hakadela ikal la haraso ayu sorchogo nyuma abidan o hakadela ikal aljina so bi dan hakadela ikal kuna wolo alkama jodo hakala bi kenaka abidan o hakadela wala ni mamiyen vami ba donc ko li senna muhammad degel de o ma senna muhammad degel wala daw o manga ngatike alkaramande ni nyonje o de la angara mako شيخنا محمد المصطفى وجاء أكو فالمقصود الأعظم من هذه الذكرى كوبما لا يعني بلي يمني مولود كولا مولود ينجا كليلا وهو التذكير برسول الله صلى الله عليه وسلم وديك على كلام دي حكي الجني على كلام بالا وتعظيم قدره كسنم هو بنيجرا أماندونا أديو أنا كلاندونا ومحبة سنته كسنم هو كسنة كانوا كسيكا كانوا جرا أماندونا والاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم كسنم هو ككنال لديك سرب بلجليكا ولا أيها الإخوة المسلمة ولا مبلم السلام مولودكو أن ينجك تتويا لحلا يتشامندو مو فومي نيونغو أكتوكولا مني موبلا أولا ودين باف إكادون فإن أساليب المسلمين في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف السلام كتوكيا على كربانين ينجك كليلا تختلف باختلاف بيئة القبائل والبلدان أبي فنيونغو مو كان ينجك كتوكيا دي فنيونغو ني مو كان ينميا قبيلة وكان ينميا عن السجداو دغو كال أيوة الحلايا وفنيونغو dokal lada koni dokal lada ko be fonyongo nga bekal lada lada nyumanyi opma o lada nyumon aywa bebi tabara abara choko nyumana be ni hasana ni ngani nyumai wa abebi wolo aywa nyenina فمنهم من يعدون في هذه المناسبة الكريمة طعاما خاصة تجتمع الأسرة من حوله ليلة 12 فرحين مسرورين حول أيوة مائدة واحدة فصدوا بي فصدوا تيكي كبني كونو nasoro du kono ko bebe dasiki to ala dongo do ni mawdu do sira aywa kabila ti ka bunye kono to da bebe ke to da kelenyi bebe na dumini ke faso blondala ni sojja kono bunye ni karama kono ko biye mawludi anyoro wolola ko to anga an faso blondawla aywa kondana Cheikh Mukhtar Kuntika aywa du kono kundana blondaw belajele la ni mawludu do sera ni gwatiki kelengele bebe tobile kika so ni ndo ina tobilu bebe kika na faranyonga faso manyema ka blonda la ami jeka faranyonga ka dumini ke nyove ka nuso nyongoro kan tega di nyoma o yella da nyumanyi aywa dobi mawludu nyene jek aywa damina ni oyi yatanawalu alqawi wa ad-da'if ma'a faso ma fangama ana ma fanganda o bebe nyozora kene kelenga o jarabi gele ya nyona o bi nyon kibaru do bi dumini kem min ngele ngono yataqawwa ukhuwatuhum wa mahabbatuhum fi shari' al-hakim Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wasallam jango ka dofaro ka balma ya nyonganu fangaka ka dofaro ka alkara aywa kanu fangaka wa minhum man yahtafilunahu bi aqdi majalis al-ilmi mawbe monombe mawdu nyene jeke ni doni sik yoro noli olu aywa faraliye nyonga ka jama faranyonga ka wajulu kene saki ka karam ko jono wele mono be ma sanam hon ka siraka wa hilaq dhikri wa da'wati mawbe mono ba don ko mawdu do du ko jabi doni kaminat le la kana sa shuma fuka sa dugu jema o be zikru sanamo kala no faranyonga ka wurdi sanamo nge ka du ko sanamo ngala dugo munu na joledo son fe nyuma benyine ne ka ala fama fe a jome tangani nyinne ka ala fama fe ka bo toro fitina baba belejelema olu yorbo nema soro wa alkramande bebi an yoro soro olu ko duko jabila aywa يتناول فيها المحدثون ذكر سيرته العطرة نو ي aywa don kene usiki kakram ko jonu wele okram ko jonu obinna aywa usiki alkraba sallallahu ka sira kasadumaka aka nyina maya ketugo ya nyina maya barkale nyina maya kasaduma obuno jo o ka sednam hunna na nyina maya la chokodi min nasabihi sharifi kabo abu adambe bele la aywa fokata se abanginima ila bi athatihi fokata sednam hundu cikake kirayi ha wa ghazawatihi ay kelo ke chogodi ila wafatihi fokata se sednam hundu fatulima obo walada sanmon aw nubza min shakhsiyatihi wal maka walada funguru ziki sednam hundu yaraka kadara nyefolika amando man huwa muhammadun sallallahu alaihi wasallam sednam hundu yara joni
k'a fɔ mɔgɔw ye ko Seydina Muhamadu de ye awalu nataqi kumaba fɔlɔfɔlɔ de ye bi fi yawma alastu bi rabbikum don min Ala ye nikisaw fara ɲɔgɔn kan ala mudarrati la adamaden bɛɛ nikisɛ faralen ɲɔgɔn kan ka kuma nikisaw fɛ ko alastu bi rabbikum ne ko nikisɛ minnu filɛ nin ye ne Ala tɛ aw dabama ye wa ni bɛɛ dɛsɛra ka kuma o don Seydina Muhamadu nikisɛ sanuma nikisɛ barikalen de ye jaabi di ko bala setigi Ala e aw dabama ye kabini ye Ala sɔnna a ye kuntigiya sɔrɔ ye asbaha lahu ri'asa kuntigiya kɛra nin yɔrɔ ye kasabu sibaki don ani maa t'a sama ani ɲɔgɔn cɛ kab'o don Seydina Muhamadu ye cɛw ɲɛkun minɛ a ye musow ɲɛkun minɛ a ye samandiya jɔyɔrɔ minɛ kana se Seydina Muhamadu ayiwa bangini ma kana ni ɲɛnamaya in na ja'alahu Allahu subhanahu wa ta'ala afdala rusul wal anbiya Ala y'a kɛ kɛraw ni nabiɲumanw bɛɛ lajɛlen ma ɲɛmaa ye ka sayyidul kutubi d'a ma a fɔ a ma ko Qur'anɛ ka sayyidul afdalul adiyani d'a ma a fɔ a ma ko silamɛya a ka kitabu ka fisa ni kitabu bɛɛ ye a ka diinɛ ka fisa diinɛ bɛɛ ye bal diinuhu mahin lisa'iri ash-shara'i kulliha a ka diinɛ nana kana sariya tɔ bɛɛ datugu Ala ye nin jɔyɔrɔ in kɛ kɛrɛkɛrɛli ye ka di Seydina Muhamadu ma o bɛ karamɔgɔw wele minnu bɛ nin walada sanuma ninnu di aw shay'an min akhlaq al-hifadh la sallallahu alayhi wa sallam walima Seydina Muhamadu joko sanumaw فيبارك الله لهم بذلك في ليلتهم وعامهم كلها نو ولد السنما نوني نو على ولد السنما نوني نو دوكو السنما نوني نو دومين دوما نوني تلاني نو ميفن دوما نوني تلاني سلام نوني نو سرقات بركة نوني على ببركة دو وكما ولد دو شولا كسيك بركة دو وكسامبلا لذلك يقول العلامة ابن الجوزي رحمه الله ودل العالم الراسخ ابن الجوزي الشريعة ميداننا ني aywa ngana de na toko fora wala ma uba do ko mamin to fora ibn al-jawzi ko mawludu ka don kerengara atokola ko ka aywa nyena jeyi ka sigi sharia ka ko fa huwa amanun fi zalika al-ami ko be garanti dima o santo bela ko wa bushra ajila li nail al-baghiyati wal marami wa kibin so jatel manzoro adoshula ni kan nyini fin no sorali ka bo ala fama yoro barsabu ala wele munum bi ka do ala ba du ko mine sarakati sanma munum bi ado Allah subhanahu wa ta'ala sonne do olula keta be fefen jora sharia ka ala fama soma bela kada munga parfum kasaduma min geme ka fuvu no alkara bakasaye Allah subhanahu wa ta'ala to seki fuila fefen na jora Seydina Muhamadu ka ala be Seydina Muhamadu fe wa ala be ke o fefe ni de mawdu kala ka chance o de la ne ba fo wati be mawdu kala mawdu kunde du be kono ni jamana inga mawdu kumbe doni du de kono ni jamana inga nga ala mana naka nayi ala na naka nayi ko jama chayera ni mawdu kenaw chayera amanga nga bo doni ko ka amanga nga bo sebeya ka amanga bo bunya mine kono ni dem sen chifin be muso tafi tigi be dorme kan noko mami ma no kelengele be ko kwa ba to ala mawdu kenen sigi bara mi geleya abe min ngoro min ngolo ngona anga ma sebe bola to anga to kono mawdu keba sebe wala ma urasikhuna doni cewdine cewnu mawlu kenaw sigi kala no ngak ngatla olude o kenaw de nyonje furba jama kulu kak ngatla o kenam oya aywa o jam o kenaw de nyonje wala ma urasikhuna be o kenaw ko bi niveau abi mo nafa am ala deli ala ka to mawlu ka to ni minen ngono kake barkay anga jamana yi fal mawlidu nabawi sharifu sha'ira kabira min sha'ir al-islam al-asili دين تسرى قرطة مشان بيلي بيلو دوي مولودوي لذلك دافع عنه آباؤنا ودل أنفو دين تسرى قرى ما قرى وانغان جمانا ينغنو وما مولودو توكو وما نينا مولودو كو يا مولودو كولاشو جورك مولودوني أيو أجيكوني نيونجي يا مولودو كولاشي حتى أقره في الدستور الدولة فوي ويسكو بك دفاع لك با مولودو ما ويسكو بك ولك جولا مولودو لا باسلا فوي مولودو دو أنفاسو با ماليبا الدستور كونو mali for aywa forba gafe bamimbi mali sebe ko be fara nyonga yema aywa mawludu do akono ava anangara mako ashasatul madan hidra kele ho conseil nyama bay mawludu duna mali ko bawla لتبقى شرفه محفوظا فينا الى ان يرث الله العرض ومن عليها akekun yemunyi jango mawludu bunya ka to sena nindu kulenga fa alaka tadu makolo de meleke mali sharia shuba ya sebe kaba ko islamia ka tamashamba ko mawludu ya doy o de la gouvernement ba chômer ka say ka sara ka dengundi fana chômer ka say ka sara ala ko barka do mal gouvernement na nyama nyuma munu o sharia ta ala ka barka do anula
fama o fama mana ni ngola shame dugo ke oye ala ko ka fanga sinzin ala ko ka fanga sabati mama dine fanga o fanga dine bunyame dugo ke o fanga ala ka ala kama ala ka dine barka do anula الله ولذلك والقادر عليه لذلك تقوم إدارة التجمع القيادات الروحية بدوره العظيم كل سنة وده كما السموسة جروب ما نوع دين تاسرا قرب أيوة تنبأ عبيرو سفن مدن هيدر ناجو مالي دين تاسرا قرب عبي فرالي نيونغا كجي يقول كلني عبيرو بولي ni ولي كجوب بارا بلي بلي دوي وهو وضع موضوع خاص لكافة المحتفلين بالمولد النبوي الشريف فصبات ففم مولودك كولا دا كرنغل السبه كموضوع كل أيوة سكاندي كوكتمية كودي ساما كونينا زام مولودو أيوة أتمو ديني بكي جيجا كدوندون فوني ولا داينا جاما مولود كلا ودلني ككلني aka wolo fangana mauludu aka wolo fangana anga jamana aka wolo fangana salamiyai fa mawdu hadhihi السنه ايوه ولا نينزانو يسان 2026 o mawdu min tara min tara groupement bureau national fe mali dine tasara korma beka bunye anyama ba asasatan madan hadara ka bunya naka karama kono o de ko al mawlid an nabawi الشريف بين حتميه الوحده الاسلاميه وضروره التعاون الانساني ala alakra chika krekere ka jogo ke nyina ma yadlalay ko ma mawludu islamiyya ka wajibi kilinya ni nyonje an islamiyya ka aywa adamadiya nyonde me wajibi yami ala yo bla islamiyya kono ka wala da darsu wala da krengere ni hakilayinga mimbe ta ka alakra ka nyina ma yalla ka ke dugale ka jira amandewna moku yere fle o dugale la ka islamiyya kelinya sabati uni nyonje ku yera fle o dukale sanmana ka adamadiyen nyonde me sabati u yerda man nyonje انطلاقا من قوله تعالى امننا كبو على فمك بمنا واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين على فما بمنا الكون تيغلا على كربنا ماندو في كون على نكرا لباتو وكان نيون سما كون فونيونغو سبت سما ان nyonje dina hakilawla dina masalawla fantu sun kata fonyongo kuno kera fatafshalu ay tajbunu abina jitoya wa tadhhabarihukum ay quwwatukum aka fanga bita kuna fornyonga fanga bibba abi jitoya juku bisala ako wasbiru ay sabli inna allaha ma'as sabirin ko ala farame sabali bawka ay bin nasri wal auni ko abi sabali bawde deme ni aka deme o manake yoro wala wati anda mbuloma ninde nyinnedo groupement bureau national fait comme mawma dina tasara korom tokola amunu nyele la kan vaw anamo ko soro mawludu koka na ala yalla tike akalande fefema akramako fefema anga ayo mawludu kenawka anga zawiya kono anga ayo wajul kenawka kwan zigira kwa mina mawludu ke kwa nganjija ka donin tanin tamina ko wala mawludu kelaw ye janga ke sababu ye ka mawludu kelaw ru gerenyona akaka sababu ye kani mo fana gira nyona mununde mawluduke akaka sababu ye ka islamiyya kala nyona akaka sababu ye kamali jamana kala nyona wala mi ala fama dili aashani allah wa iyyakum ala mahabbatihi والتمسك بسنته والاقتداء بهديه بحرمته وبركته صلى الله عليه وسلم الله ولذلك والقادر عليه ولا واتيتو كما السلام على فما ديلي على كاكا على كما ala ka mawludu horma kama ala kambalu ala karba kanuka ala kambalu ala karka sunna minanika ala kambalu ala karba ladegelika aywa naka kana sanumai الله ولذلك والقادر عليه على فما يؤتكي على فما بسؤلا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي حديث نبيه الكريم إنه هو السميع العليم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر عليها